Iki ni ikiganiro cy'abakinankuru bagaragara mu gitabo cyanditswe n'umwanditsi Wole Soyinka. Yavutse mu mwaka w'igihumbi 1934 mu kwezi kwa karindwi, hari ku itariki 13. Avukira mu gace kitwa Abeokuta mu gihugu cya Nigeria. Ni umwanditsi w'ibitabo bitandukanye bivuga ku buvanganzo, ahanini bushingiye ku mikino yerekanwa imbere y'imbaga cyangwa se ku kabuga. Wole Soyinka. Ubusanzwe amazina ye ni Akinwande Oluwole Soyinka. Gusa amenyerewe cyane nka Wole Soyinka mu buvanganzo bw'imikino, aharimo umukino witwa The Trials of Brother Jero. Ukaba umukino watangajwe mu mwaka w'igihumbi 1963. Wole Soyinka niwe mwirabura wa mbere wahawe igihembo cyitiriwe Nobel mu buvanganzo bitewe n'uruhare n'ubuhanga bwe mu kwandika, akaba yaragihawe mu mwaka w'igihumbi 1986. Mbere yo kwinjira mu ncamake y'umukino The Trials of Brother Jero, reka tubanze turebe ikivugwa muri rusange. The Trials of Brother Jero ni umukino w'umwanditsi ukomoka muri Nigeria witwa Wole Soyinka. Bwa mbere ni umukino werekaniwe mu nzu mberabyombi yitwa Melanie B. Hall yo mu ishuri ryitwa University College riherereye ahitwa Ibadan mu gihugu cya Nigeria, hari mu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi 1960. Ahangaha wakinwe utaratangazwa ku mugaragaro. Nyuma y'imyaka 6 ubwo hari mu mwaka w'igihumbi 1966, mu kwezi kwa gatandatu wongeye kwerekanwa ahitwa Hampstead Theatre Club, ni mu mujyi wa London cyangwa se Londres mu Bwongereza. Mu kwezi kwa munani ku mwaka w'igihumbi 1967, The Trials of Brother Jero yerekanwa mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mukino The Trials of Brother Jero wamuritswe ku mugaragaro mu mwaka w'igihumbi 1963 mu gihugu cya Nigeria, aho waje kongera gutangazwa mu Bwongereza muri kaminuza ya Oxford mu mwaka w'igihumbi 1964. Ni umukino ngaruratwenge cyangwa se umukino wo mu bwoko bwa komedi, ukaba ushingiye ku iyobokamana ryuzuyemo uburyarya mu buryo bwo kubeshya abayoboke, bikozwe n'umukinankuru witwa Brother Jero, uba ari n'umuyobozi w'idini wigishiriza ijambo ry'Imana ku nkengero z'uruzi hafi y'akabari mu mujyi wa Lagos muri Nigeria. Brother Jero ni umuyobozi ugerageza guhindura akanigarurira imitima y'abayoboke be ku mpamvu y'uko abazi neza icyo banyoteye mu buzima bwabo, ko ari ubutunzi bw'amafaranga, kugira imibereho myiza no kugira imbaraga n'ubutunzi. Ibi nibyo biza gutuma bigarurira akabizeza ko mu gihe gito nibatarambirwa bazagira ku butunzi bifuza. Abayoboke nta wundi muntu baba bizera usibye Brother Jero. Ibikorwa bye nibyo bituma abantu barushaho kumumenya cyane, bitewe n'uko aba ari umuyobozi w'idini uzi kujya mu mwuka neza. Iki gihangano kandi ni kimwe mu bihangano bya Wole Soyinka byamenyekanye bikanakinwa cyane mu myaka ya vuba. The Trials of Brother Jero ni igihangano kigaragaramo abakinankuru batari benshi. Umukinankuru Brother Jero cyangwa se Jeroboam niwe mukinankuru mukuru. Akina ari umuvugabutumwa ukomeye cyane, nyamara mu nyigisho zakoresha uburyarya n'ububeshyi gusa agamije kwigarurira abayoboke benshi. Ni umuhanuzi w'ibinyoma, ibyo aba yigisha abayoboke be kudakora ni we ubikora neza. Old Prophet ni umukinankuru utagaragara mu mukino, ahubwo humvikana ijwi rye gusa. Aba yarahoze ari umwarimu wa Jeroboam akaza kumuhuguza ubutaka. Ijwi rye ryumvikana mu gice cya mbere gusa atongera Brother Jero. Cume ni umukinankuru uba yungirije Brother Jero mu rusengero, ariko akaba asanzwe afite akazi muri guverinoma. Uyu aba yarashatse umugore ariko batameranye neza, ibiza gutuma ajya kugisha inama Brother Jero icyo azamukorera. Amope ni umukinankuru ukina ari umugore wa Cume nawe utishimye mu buzima bwe. Trader akina ari umugore ucuruza amafi, uyaza guhura na Amope bagatongana ivumbi rigatumuka. Drama Boy ni umwana w'umuhungu ugaragara mu gice cya gatatu avuza ingoma, akaza gushinjwa n'umugore hafi y'urusengero rwa Brother Jero kuba yarabangamiye se, ibiza gutuma uwo mugore atwara ingoma y'uwo mwana. Member of Parliament ni umukinankuru ukina ari umwe mu bagize inteko ishinga amategeko, ariko akaba ashaka kuzaba minisitiri. Reka noneho ninjire mu ncamake nyirizina y'umukino The Trials of Brother Jero. Umukino The Trials of Brother Jero utangira hagaragara umukinankuru Brother Jero ari ku kabuga avugira imbere y'imbaga. Brother Jero cyangwa se Jeroboam abavuga ko ari intumwa y'Imana, avuga ko ari umuvugabutumwa kandi abimazemo igihe. Mu magambo y'abavuga ko ababyeyi be babonaga ko akwiriye kuba umuvugabutumwa,
bitewe n'uko afite umusatsi muremure kandi ufunze neza mu buryo bw'ibisuko. Ni umukinankuru ukunda umurimo we. Brother Jerry ahishura ko mu myaka mike ibishize abavugabutumwa batandukanye bajyaga ku nkengero z'uruzi ahitwa Bar Beach ni mu mujyi wa Lagos, bakajyayo kwigisha no gukurura abayoboke. Icyakurikiyeho nuko abavugabutumwa bahise barushanwa kwigarurira ahantu hagutse ho kwigishiriza, bigatangira kubyara amakimbirane mu ivugabutumwa. Ubuyobozi buza gufata icyemezo cyo kujya guhosha amakimbirane mu buvugabutumwa, buri muvugabutumwa wese agahabwa agace agomba kwigishirizamo. Brother Jerry aba yarafashije umuvugabutumwa bayita umuyobozi we cyangwa se master kwigarurira igice kinini cy'ubutaka hafi y'inkengero z'uruzi, nubwo aba yemera ko yabikoze ku mpamvu y'uko yabikoraga ku nyungu ze bwite. Brother Jerry akomeza avuga ko abayoboke bake ari basigaye abona baza kuramya ku nkengero z'amazi, naho abandi bigumira mu mazu yabo birebera televiziyo. Jeroboam akomeza abwira abantu ko intego yari ukubabwira ibyigeze kumubaho igihe kimwe mu buzima bwe, maze bikaza kumubera bibi. Akanavuga ko uwo yita umuyobozi we cyangwa se master yamutongereye. Akivuga ijwi ry'uwo yita master rihita rimurogoya. Ijwi riba rivuga risubiramo ibitongero, ni ijwi riba rishinja Brother Jerry kwikubira ubutaka butari ubwe. Jeroboam uzwi nka Brother Jerry mu bayoboke be ntabwo yita ku by'ijwi rya master cyangwa se old prophet riba rivuga. Jeroboam yongera kubwira imbaga ko ibyo iryo jwi rivuga atari ukuri, ndetse batakwiye no kubyitaho. Nubwo bavuga atyo ariko ijwi rya old prophet rikomeza kumutongera, rivuga ko azagushwa n'irari ryo gukunda igitsina gore yifitemo. Aha niho yiyemerera ko gukunda abagore cyane ariho hazatuma acika intege, akiyemeza kugendera kuri igitsina gore. Mu gice cya kabiri cy'umukino The Trials of Brother Jerry, ni mu masaha ya mu gitondo mu giturage hakorwa uburobyi cyane. Umukinankuru Cume yinjira atwaye umugore we amupe ku igare, abamutwaye imbere ahitwa kuri Kadiri. Igare rihita rihagarara hafi y'inzu ya Brother Jerry. Amupa agahita ababazwa n'ukuntu umugabo we Cume aba asa n'utitaye ku bintu bitewe n'uko igare riba ribakubise hasi. Muri ako kanya bahita batongana. Amupa akitotombera ukuntu umugabo we ahagaritse igare bitumye ababara ku kaguru ke. Ikiba cyumvikana nuko batishimiye kuba barashyingiranywe nk'umugabo n'umugore. Intonganya zabo barazikomeza kugeza ubwo Cume akuye umuzigo ku igare, uba urimo n'ibyo kurya byabo. Amupa abwira umugabo we kugenzura niba atataye igikapu, ari nabwo Cume amubwira ko agomba guhita agenda kugira ngo adakerererwa ku kazi. Amupa akamusubiza nabi ko n'ubundi ntacyo bimumariye kujya ku kazi. Muri ako kanya Brother Jerry arebera mu idirishya agahita abona Mope, akagerageza kumucika ngo ave mu nzu Mope atamubonye, gusa ntabwo bimukundira. Bakimara guhura Mope atongana na Brother Jerry, avuga ko yamugujije amafaranga amwemerera ko azamwishyura mbere y'amezi 3 abatambutse. Brother Jerry agasaba Mope kumwihanganira ari nako asubira mu nzu. Jeroboam akimara kwinjira mu nzu, ku muhanda ahita hanyura umugore uri gucuruza amafi. Mope akabwira nabo uwo mugore bikabaviramo gutukana. Mope yongera guhindukira akabona Brother Jerry arimo gucika anyuze mu idirishya. Umukinankuru Mope ahita atera amabuye Jeroboam n'umugore w'umucuruzi. Ubu maze no kugenda, umwana w'umuhungu bari inyuma ya Mope abagenda avuza ingoma. Mope ntihangana nawe agahita amutuka. Iki gice kirangira Mope ari kwitotombera Brother Jerry, umugore ucuruza amafi ndetse n'umwana w'umuhungu Mope aba yise umusabirizi. Mu kindi gice ari nacyo cya gatatu mu gitabo cyitwa The Trials of Brother Jerry cyanditswe na Wole Soyinka, Brother Jerry aba ari ku rusengero rwe hafi y'inkengero z'amazi, ari kubwira imbaga ko yaguze ingofero kuri Mope, aho aba yizeye ko abantu bazatangira kumwita izina ry'igitangaza kubera iyo ngofero. Jeroboam abashaka izina rizajya rivugwa rigahita ryizana mu bitekerezo by'abayoboke be. Aha kandi naho yitotombera Mope, amutongera avuga ko ingofero itari inahenze ugereranyije n'uko yari ari kumutesha umutwe. Jerry yongera kwicuza ko atajya yemerera abayoboke be kutanyurwa n'ubuzima babayemo, ari nabyo bizatuma bakomeza kuza bamusanga, nyamara mu byo abigisha ntacyo bungukiramo. Urugero n'urw'uko aba yarangiye Cume gukubita umugore we Mope kugira ngo akomeze yumve ko akeneye umuntu umufasha akamugira inama mu byo akora. Brother Jerry abona umukobwa w'ikizungereza atambutse akamwitegereza cyane, agahita atera isengesho avuga ko azihanganira ibishuko. Cume nawe ahita yinjira akamufasha gusenga. Brother Jerry agifungura amaso atungurwa no kubona Cume atagiye ku kazi. Yamubaza impamvu akamubwira ko ari uko yarwaye. Icyongera gushimisha Brother Jerry nuko Cume bamusanze aho basengera muri icyo gitondo cya kare,
kubera ko aba ashaka ko abantu bamenya ko arara hafi y'inkengero z'amazi aho basengera, aho kujya kurara mu gitanda gihenze no mu nzu ye nziza. Aha kandi noneho Cuma yongera kwaka uruhushya Brother Jero rwo gukubita umugore we. Jero aramwangira akamwibutsa ko ashaka kuzaba umuyobozi mu bakuru. Cuma akomeza kwitotomba yerekana ko atishimiye ibikorwa by'umugore we Amope, ariko Jero agakomeza gusaba Imana ngo imubabarire. Mu kanya gato abayoboke batangira kuhagera. Brother Jero atangira kwivugisha ukuntu yahanuriye abantu babiri ko bazazamurirwa imirimo yabo, nyamara akaba ataryizeye ko bizabaho. Hanyuma akabwira Cuma ku yindi nshuro kudakubita umugore we. Ubwo ikoraniro ry'abayoboke riba ritangiye kuririmba, kubyina no gukoma amashyi. Umwana w'umuhungu wari umuvuzi w'ingoma ahita yinjira. Muri ako kanya umwe mu bitabiye ikoraniro w'umugore agahita amusohora. Brother Jero agahita ajya kubuza uwo mugore kuko aba asanzwe azi ko ari umuturanyi we. Cuma aguma ku kazi ke yita ku bayoboke nk'uko aba atanabizobereye mu gukora umwuga wo kubwiriza. Akomeza gusabira imbabazi umugore we ukuntu amwitwaraho. Mu gihe bari mu iteraniro bo bavuga bati amen. Cuma uba ukomeje guterwa imbaraga n'ikoraniro, akomeza gusenga asaba Imana kubaha amafaranga menshi n'ubutunzi buzatuma ubuzima bwabo butera imbere. Brother Jero we yakurikiye umugore, agaruka imyambaro yitabaguye ari no kuvirirana amaraso mu maso, bigaragara ko yakubiswe cyane. Agaruka yijujutira kuba yakubiswe n'abagore. Yatekereza ku mugore wa Cuma agahita amenya ko ari we anafitiye umwenda w'amafaranga. Mu gihe aba yizeye ko agiye kwikuraho igitutu cyo kwishyuzwa, yemerera Cuma kujyana umugore we mu rugo, ubundi akaba ari hamukubitira. Ni nabwo kandi Cuma abwirwa ko Brother Jeroboam Imana yamuhaye irindi zina rishya, The Immaculate Jero, Jero utagira inenge. Kuri uwo munsi kandi hafi y'inzu ya Jero, Amope na Cuma bongera gutongana. Ubwo Cuma agahita abwira umugore we ko amasaha yo gutaha ageze, bagomba gutaha bakajya mu rugo, ariko Amope akamwangira amubwira ko adashobora kuva aho kugeza igihe abonye amafaranga ye. Brother Jero ahita ataha yihishahisha n'imyambaro yamucikiyeho, hanyuma akababona. Ubwo Amope we wari kuko inaba umugabo we Cuma yihaniza umugore we akamubwira kugabanya urusaku. Amope agatungurwa no kubona ukuntu Cuma ari kwitwara muri ako kanya, yibwira ko ashobora kuba yasaze. Cuma akomeza kumuhatira kuza ngo batahari ku mugore we akamubera ibamba, ahubwo akiruka agana ku rugi rw'inzu ya Brother Jero gutabaza. Jeroboam yirengagiza urusaku rwa Amope akanga gukingura, ari nako Cuma akomeza kumukurura ngo amushyire ku igare, undi nawe akanga agakomeza gusakuza cyane. Muri ako kanya inkundura ibiri kuberaho. Abaturanyi baba bitegeye umuhanda bari kwitegereza ibyo Cuma n'umugore we barimo, ari inkuru itangaje mu rusisiro hafi y'inzu y'umuvugabutumwa ukomeye cyane. Amope atera hejuru avuga ko umugabo wamumereye nabi agiye kumuhitana, agakomeza guhamagara akageza aho bimurenga agahamagara Brother Jero ngo azatongere Cuma, ubundi azamubabarira umwenda amufitiye. Cuma ahita yibaza ku by'umugore we ari kuvuga, agahita amenya ko bari hanze y'inzu ya Brother Jero, akamenya ko ari we wagujije amafaranga umugore we. Nyamara twibuke ko abatarigeze abimenya mbere ko Brother Jero afite inzabamo, igihita kimuza mu mutwe ni ugukeka ko bishoboka ko bwa nyuma Jero yamwemereye gukubita umugore wa Amope ku mpamvu z'inyungu ze. Cuma biramurakaza cyane, agahita yerura igare ry'ishishi itabona akabwira Amope kugumaho muri ako kanya. Cuma akanyonga igare hafi yo kurica umunyururu n'amasera. Mu masaha y'umugoroba ku nkengero z'uruzi, hari umugabo ari kwitoza uko agomba gutambutsa imbwirwaruhame. Brother Jero ari kumwitegereza. Jeroboam ahita avuga ko ari umugabo ukunda kuba umunyapolitiki waje hafi y'urusengero rwe, uri kwitoza gusubiramo imbwirwaruhame azageza ku bateraniye mu nteko, nyamara ikigaragara ntabwo aba bizobereyemo. Brother Jeroboam yongera gutekereza kuri Cuma, avuga ko noneho yakubise umugore we. Bisobanuye ko yahise yiyumvamo icyizere kizatuma yumva ko atagikeneye Jero ngo amugire inama, ariko byibura bizatuma atishyura umwenda afitiye Amope. Muri ako kanya yongera agahindukira akitegereza uwo mugabo uri kwitoza gutambutsa imbwirwaruhame, agahita yiyemeza kumwigarurira ngo amubere umuyoboke. Ku nshuro ya mbere uwo mugabo yumva bitamushishikaje, ariko Brother Jeroboam akomeza kumwitaho cyane, avuga ko yeretswe ko uwo mugabo ashobora kuzazamurwa mu ntera, akaba minisitiri ukomeye cyane mu by'urugamba, akanamubwira ko Imana ishobora kumwima uwo mwanya nadahinduka umuntu uhamye mu kwizera, akamusaba ko bagomba kwifatanya mu isengesho. Mu gihe Brother Jero aba yatangiye gukorera ubufindo ku muyoboke mushya aba yungutse, Cuma ahita aza akamuvugisha. Aba yarakariye cyane Brother Jero kuko aba amaze kubona ko ibyo higisha ari ivugabutumwa ry'ibinyoma by'igipinda ka Semuhanuka.
Chuma atangira gutekereza ko uwiyita umuvugabutumwa ukomeye ashobora kuba afitanye umubano na Amope mu ibanga, akaba atarigeze abimenya mbere. Nibwo ahita asohoka ababaye cyane. Umuyoboke mushya ushaka kuba minisitiri ukomeye, w'abafunze amaso apfukamye ku birenge bya Brother Jero, atanazi biri kuberaho. Umuvugabutumwa ari gusaba Imana kumurinda. Chuma ubu umaze kwikoza hanze agarukana umujinya w'umuranduranzuzi akinjira ashinja Brother Jero kuba yaratumye umugore we ashobora kuba anamuca inyuma akaryamana nawe. Jero ahita yirukanka. Chuma akamwiruka inyuma, umuyoboke mushya w'abagifunze amaso. Bikaba ngombwa ko yafungura, agasanga Brother Jero yagiye kare. Agatekereza ko Imana yakoze igitangaza ikamujyana mu mwuka ahantu kure, ari nako akomeza guca bugufi ngo ahe Imana icyubahiro. Nyamara Brother Jerobowamu ntabwo aba yagiye mu mwuka, ahubwo aba yakozwe n'isoni akirukanka. Mu kanya gato Jero ahita agaruka akabwira imbaga, avuga ko mu gihe gito umujyi wose uri buze kumva inkuru ivuye ku muyobozi ko yabonye igitangaza cyo kumuvugabutumwa yaburiwe irengero mu buryo butangaje imbere y'amaso ye. Uwo muyoboke uba ari n'umuyobozi aba akicaye hasi, yizeye ko niba afite ukwizera koko Brother Jerobowamu ari bwongere kumwigaragariza. Umukino The Trials of Brother Jero urangira umukina nkuru mukuru we Brother Jero abwira imbaga ko nyuma yo kwiruka acitse cume yahise ahamagara polisi ikamujyana mu kigo cyo kwita ku bantu bataye umutwe, aho agomba kwitabwaho umwaka wose. Nibwo kandi amenya ko umuyoboke we mushya yahise agwa agacuho kuri aritari agasinzira, agahita avuga ko naramuka akangutse ari bumubwire ko Chuma ari intumwa ya Sekibi cyangwa se Satani ikwiye kujyanwa aha yonyine. Wole Soyinka mu kwandika umukino ukuye mu gitabo yahaye umutwe The Trials of Brother Jero yibanze cyane mu kwerekana uburyarya n'iyobokamana ryari rishingiye ku binyoma. Mu kwerekana ibi byose yifashishije umukina nkuru yise Brother Jero cyangwa se Jerobowamu, wiyerekana ari umuntu w'intungane kandi nyamara ari umunyabinyoma wabigize umwuga mu kwigisha ijambo ry'Imana. Ikigaragara nuko Jerobowamu aba ari umuntu udahamye mu kwemera no kwizera na gato. Nubwo bagerageza gusenga hamwe n'ikoraniro ry'abayoboke be, ntabwo aba yizera amagambo abwira abandi. Buri jambo ryose avuga ni riba rigamije kumurengera ngo agume mu mwanya afite yubahwe kandi agumane abayoboke be nk'uko abyifuza. Icyo abavuga abayoboke be bashaka ntabwo ari ubumenyi bushingiye ku mwuka wera cyangwa se Roho Mutagatifu, ahubwo bavuga ko igikenewe ari ukwigwizaho ibintu byitwa materialisme, ari nako baba basezeranya ko Imana izabibaha vuba kandi bidatinze, maze si ugutura bakinogonora. Ku rundi ruhande, Brother Jero ni umukina nkuru ugaragaza uburyarya no kwiyorobeka mu kwigaragaza kwe. Abwira abayoboke be ko batagomba kuba abahemu kugira ngo bagire imibereho myiza, gusa we ntabwo aba abyikoza na gato kuko muri uyu mukino niwe muhemu wa mbere nk'uko aba yaranze kwishyura Amope, ahubwo ahora amucengacenga. Nubwo muri uyu mukino nta hantu hagaragara abayoboke be bamuha amafaranga, ni igikorwa bakora kandi bakagikora bishimye cyane. Ikibigaragaza nuko Brother Jero ijambo akoresha ashaka kuvuga abayoboke be ni abaguzi, abakiriya cyangwa se customers. Mu magambo y'umukina nkuru Brother Jero aravuga ati, igihe cyose bafite ibyo byumviro buri gitondo ko umucuruzi utegereje abantu baza kumuhahira. Iyobokamana ry'aba ryita ubucuruzi, trade. Mu yandi magambo Brother Jero yafunguye igikorwa cy'ubucuruzi, ni umunyabinyoma ariko ukoresha ubwenge ku buryo abayoboke be batangazwa nuko avuga ubutumwa mu buryo butangaje. Igihangano The Trials of Brother Jero ni umukino wanditswe mu ndimi zitandukanye zirimo Icyongereza n'urundi rurimi rwitwa Pidgin. Uru ni ururimi rukoreshwa mu bihugu bitandukanye cyane cyane muri Afurika y'Amajyaruguru nka Nigeria n'igice cy'amajyaruguru ashyira iburengerazuba bwa Afurika nka Mali, Ghana, Guinea Equatoriale na Cameroon. The Trials of Brother Jero ni igihangano cyigishwa mu mashuri atandukanye yigisha indimi n'ubuvanganzo mu bihugu bya Afurika. Mu ntangiriro z'iki kiganiro twabonye ko Wole Soyinka ari we munyafurika wa mbere wahawe igihembo cyitiriwe Nobel, akaba yaragihawe mu buvanganzo mu mwaka wa 1986. Adiyo.